wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinya Ndeti ni wakule mbaya mukamba kungamana omwe vate kululute kwana kukwata mbo mutongwe wa chama cha Wiper Patriotic Front Stephen Kalonzo Musyoka vate kuvovu anywani ateti angi yalawa weta tamateta wendi musyo kwimbai ya mukamba Mwandu wa Vinya ane na kindi nuanda mboka ya kuvingwa mulatu wa maendeleo wodini ya Upper Kaiwa kilo ni mbunge cha kadhia na iweta kanave vata enendi maiketi kile kukengwa na ilovia na kosa kwa tongoi mate ailu boni mote isiana maovo wasu Harambe! Zila wata sio Wiper tufanya nini? Mwandu wa Vinya Ndeti inene kadhia ni Kaiwa ya yulwa wetakana nongi nyamba ya mukamba idhuwe na umwe na kosa kwa tongo yungu wa chama cha Wiper makuatamba mutongo wa chama ki kukite kivila cha usumithi nosa kwa nyula ukite Anu makadhia ni tunga metiki ndukimwe na baba tiete Wiper ndei na Masako yo ndeti ete Wiper ndei nondo musundu na ukite wa thandatu eta wata inya mwimamu bese kwa manina mawaka na mwimamu bese ona mwigewe ndani mwiyambesa moka nina munenga mwanya nina munenga chao wewe moka itana inyo nzekila bandu mundi mamunenga chao na mwumala moyasya no chao na mwasya no chao vai weta kana ndesa itikila utele mwani nthusia kila siende na uthiuka kaundini ya Masako kwanangia chama cha Wiper isitwa undu umwe na kwenda ululuti chamba ya mukamba iye nditelema nunonye matete aume kenda maumiti angitaveta angi Mombasa angi jisinaku moko wa mundu munga Wiper muimatavye na ene 11 na sino breakfast kwako nitakwatiania na sinda 8 10 chao waambie siwaogopi bwana, bring it on. Tunaelewana? Ai muyumba na ume muko bwa kibetikiba. Veandu mate umwende achao. Veandu mate umwende oseo. Na niwisi makosala toekie kadhia ninyo muyae kasu. Veandu twandio saku andu masi amaingi. Andu masi amaisingi nisio make yo twete athina ba. Ibinda yina ni mutabia ulote wa Wiper tifagia uonde. Nitakwatania nitosa kwa Wiper ndei kuna kungi kwa andu matesi la sio bo wandu wo ni kueta kauchao kaumuthei kwa uniendo mutabia mbaitu ibinda yeyo ukite kokwa ni kwao ni kwa Kalonzo mama na Mbwe nitakwatania ni kwa Kalonzo mama na chao uneni wakiwa kwa utomba munini wangawa na Francis Mwangangi ula wetakana ngba ya mukamba ina utalo munene wa kura na suangala nyona namba ila ingi ikavite mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kwithwa enati ingi va Kenya kuungamana Kalonzo ni kuungamana ambaye ya amba alili tiwe nengi nikanoiza ithia ithio ndeni twathinde na muika kengwe mundu ti andu makengetwe ku ti utumitwe ku ti uthitaite ate Kalonzo atenda sinda Ruto ena kula mbinge kwa hata ija iyo ula wonie nation mwasizia kimakia oyuke na almost over 7 million votes niko kana tigwa pao kamba twina more than 2 million votes izi ziana already pe muzumbeke na wabe takula izu ongela kuya western kwake na Zibuna awo oji jamaa kuna mahali atapita eka hiyo kengwa nando alama tumetwa ku makwite mbesa takindu kingi kitekueleka niendo matavyo ndo umwe no mutu mamuka andamaini gavana wa Vinya na kukwata budget va assembly indi gavana wa Vinya nitumwise in this case mesanga tene neyote mene mutenate tambetenene sawa sawa kumakadhia ni kaundini ya Masako nye nitawaboni mutesia President Ruto nutongo SSO ya kwa lanya mivango miyo kuete maendeleo vande ya Kenya na kwa lula uni wande ya Kenya walonyolo kwa la avala Vision 2030 vikite. President Ruto haina ndini wambanola wetete ene yandaki wadhoka nyemevyani yonde ya kiserikali na ila yake mbedeka na private sector. Nwete kana walanyo wetete ya kuikidhi ya kanandi ya Kenya ni ya kwa maendeleo kwa ile kisomo uimi uiti na kuthukumithia katiba kandi ya Kenya kama mwaka wa 2010 mwaka mweu na ile vote
Nzikayoni cia kuvanga uni wa nthi ya Kenya President William Ruto ni watongwesya iseso yimwanya ya kwambia chalo chambe wa miaka 30 cha maendeleo kwailia masomo uiti ni kati wa mothuku miangi maingi ma serikali cha thikila cha twaiwa nyumbani ya mbumbanio ya KCC kaunti ni Ilovi. I am persuaded beyond reasonable doubt that we have what it takes to design the next future for Kenya. Listening to the young people here, listening to people from the private sector, listening to the tech community, listening to the civil society teams around this table, and all the other professionals, it is clear to me that we have what it takes to think about the future, that Kenya cannot afford to drift into the future. We have to have a plan for that future. The new constitution provides us with a better and clearer framework on how to think long term. And therefore, it is important that we engage in this exercise in the context of a new constitution. President Ruto inena umbanoni uni wendekethia ni yanda kivathukanio mivyani kivathukanio kukava mwena kusovya nzama yimwanya ile kutongwesya kwa ilia ndoto ino na vala waweta kana no muvaka Kenya maete mauswanio vamwe. So my suggestion is that we put together a multi-sectoral team chosen by the different sectors. The religious sector can give us people, private sector can give us some people, knowledgeable. Civil society can suggest to us who they want. The farmers, entrepreneurs, students, technocrats, everybody. Let them tell us what kind of future that we all want to think about. Nobody should assume that any one of us has the monopoly of knowledge. This cannot be, and I make it very clear, this is not a government project. This is a people's project. Tongoi ingeila sivikete umbanoni uone siaweta kana Vision 2030 ni iye musingi museo wa kutambia nambe kwa ilia ndoto ya mwaka wa 2030 na vala maweta kana serikali ni elite kwitha mustali ni wambe kukitana na ulusani. That we need to apply in thinking about and implementing new long-term development vision for this country. Vision 2030 has guided us to some measure of industrialization, political stability, modern infrastructure. There is more to be done to enable us to transition to a high-income, high-value, resilient economy whose wealth is broadly shared among the citizens. And where Singapore is reachable. We can reach it if we do what Singapore did. First, we must deal with this animal called corruption. Dilivoti ya vilingi wa mavoni toa mwaka mweu. Gavana wa kaunti ya Masako Mwandwa Vinyandeti ni walesea kulia kwenewa kwake na mwema MCA mbungeni ya kaunti ya Masako. Muthinyani wa wakeli iweta kuvitukithia mutalatala wa kunenga kaunti ya Masako mwanya wa kutumia kilungu cha 50 yulwa ya nachi Ilovila siandikithitwe nthini wa budget ya mwaka wa kiothokomi wa 2023 kuma kinandoni cha Ilovia cha kaunti. Ni nzia ya kuthenekia mabata mo ene vandu va NND ala mama sakoye hainene ama ofisi ni make governor Vinya lesa kana wenu yombaniche kutwa isake kaloke mwanya na MCA mambunge ya kaunti ya Masako ni kana kukwata usungio wa kutoka nya mathenya ala amekumbelete mbungeso Karo Munyoki ni mwandiki wetu. Ainena naandiki mama gavana wa Vinyandeti ni umyokanyo kula kuya mwema memba mambunge ya kaunti ya Masako kuivathana na kunena ndeto stena ugo kukonya budget aiweta imwesi ya Ilovila siendekethetwe nthini wa budget yesu ni cia kumutethia mwene nthi wa Masako mevo amuikana mwaitu inditiwe mwene ni sengai assembly no tongo iwa gola wibo kwetwikie yogungu muthi kembwa no yukile ikasi ya county government in a pending bill ya 7.5 billion.
assembly in access ya information yonde ile kwenda kuma kwa executive na no sio mainene asindo makanena mena facts na mundu kwika oversight ni wale kuatia ukethia ni wanengwa details ila sia ile kuimasibo mayasi pending bill ni 7.5 billion pending bill ya Masaku t 7.5 billion pending bill itote ibinga mwaka ina 4.6 1.6 billion sia misala ila maneno yetu ya supplementary budget na budget Okavinani kau gavana wa Vinyani waweta umetukinu kwithiwa itwa Isaac Kalona memba mambunge ni kana kunena ni cia maundu makonete uthukumi wa kaunti ya Masaku kula kwi mwene nthi na ina isiengi na ingutungilila ingi babe na maimu babe na masatani wanangaini ngoseme na aoi anduma kiima kiwu chonobi as county assembly ni Masaku iwe na emwandia mweti andukula kuguma nenda na monesa na mamuna ngakebila tunga imo twenzana na niendo kutabisia bata governor wenu nye ningumu invite ningumwita tika lendi nundu no naelewa tata takiongozi talida wenu naelewa tata ningumwita toke tika lendi mwema onabani dhambe moko tabilatu kiuni chomwika nundu anduma Masaku na Machakos people are greater than Wavinya. Masaku itae Wavinya ndejao. Kukonya kutungwa ofisini kwa Minister Muviani wa Kinandu Catherine Mutanu Wavinya ni wawetakana wa mwamulo wa koti Mutanu kutungwa wiyani na nowe ukwendea kwithiwa Minister Muviani usu Mutanu uyu munavitangite no kiana saini unaiwala wasesi nundu bate waziri baige ngeza kuendea nundu ni wewe na mandate ya usaini sindu sieni niwe mwasi okamwasi ai Mutanu mu recognize Mutanu UTCCI uloko musaini hanu kema mu recognize Mutanu na kwa ndibetanga Mutanu uloka musaini ya madhangu menyu no ni mwezi yone nitithe imagine you as a mother nitanengi yowe tusakwa tuthukome andu mama sako na tithukuma ino ni privilege ngayo tunengete ivye ta leaders to deliver andu mama sako cheke kumbe tia selfish budget no mobetokithisi no yagwe bamesala yenyu na allowances yenyu wate services cia mwene Oingi gavana wa Vinyani wavuthisia uneni wa mwema memba mambunge ya kaunti ya Masaku wa kanande ndeketheti lovia cia kuthinikia kiwu kaunti ya Masaku yu ayumbula kana ndini wa budget sunu uvathiti lovia mbewa milioni 500 cia kuthinikia maundu makoneti kiwu va kaunti ya Masaku ni allegations ya budget to allocate budget kiwu Let me ask you, they know which one Masaku, Nikibu, Wake, Nikibu, Wakatatu Nikibu. Yeah. Tiema, Tagava no Masaku, Nema allocate budget Kibuni Ata. I will be a crazy governor. I will be a mad governor not to do that. Ya Kibuni get 542 million. Na kwa climate change, fair 452 million. Budget ya Kibu, you get about 1 billion. Nono nitesede na wito mwingine kilo. Ndilivotia vilingi wa mauvo kumavaa musini wa Masaku ni Karo wa Munyoki. Tusonga nambe na mauvo metoneka na Archbishop wa kanisa wa GNC Rafael Kituva nwakula titi kwikithia mauvo vinani kampeni siende nikenda kusia ithoko unene muthuku na kulila mbomano cia vinzani Kituvani wakulia tongwe kutoa isia kampeni ulu wa agenda sio na kwivetangana na mito ya kwingianesia ati imoa ikulia a Kenya kusakua tongo yala mena wekeko Onesmus Chalo na maovu to our fellow religious leaders. Archbishop wa makanisa ma Good News Churches of Africa Dr. Rafael Kituva wakulia tongwe kuya muombe vindani ya unyuvani wangi no teti wende na kwambata matekwete ithoko ndetito na kwete mwaniko na kwananga mikutano ya vinzani mom kana nitwende to nyuvanini na twikulia atongoi magesiasa na atongoi yonde manene kithio moketa tona kwete wo kwa alangi nondu mete kwa alangi makambia kau makambia matinde kano makatu magunzi cia chimangalange na mavia na ukitha ndindi netha na mugu na there after twaminoko na kula
ukitha ni kwathuka muno nundu ikula ni ciatalwa nai kula cina ataloneza anga andu maitu ni monewe that kind of life utwe kuli andu ma Kenya on the I speaking on behalf of the Kenya Clergy Alliance mathi ka election na mugu Kituvano wa kulia ateti kuya musingi wa kampeni sio ilwa maundu ala meuthinya NMB na makithi ituisi ya kusesea mu wakati wa teimo maikete mwaniko wa kisiasa na kuambia yu ona kampeni sietho cia mugu sietho cia wu si andu makwendana si andu mezi kana andu ala mochima na mabia mombitwe ni Ngai na mubwano wake na webundise kuchima andu na mabia ndaka mezu ikaguciokea we na ciana ciaku na ketha na thina ona gutwikisia guciibu lakini nundu ni wo matabia machimana na mabia indaka meka kwandwa na ketha muci waku no akorwa ni thina ndi ya Kenya ni akorwa ni thina no tu iwenyu ketha wina thina nundu ndaka meni itikiswe ni kwicha mabia matavanya o no akulia Kenya kunyuva atongoi ala mena kikio no lau na matena wendi wa mali ya mwene nthi no kana kutema endeo na umo wa nthi ya Kenya nda tuendete katika unyuvani wa nthi etwalite kusisia andu ala tunyuva ti andu ala mena mbesa mbingi na ti andu ala tutinda namo indi andu mena mwikalile wa kikio kwa andu alangi andu mena mwikalile wa kikio kwa Ngai andu mena mwikalile wa kikio ona kwa aciai azuni mwandu ala twalite onuva nundu azutu mino manuva mathi makatuciokea na makokote dienendi kwa nthela ya lite Delivote Avlingo Movo Motongoi TV Netonesmas Chalo NMB ala momoiye kumana na kwitika kwa mauta useni wa thange kiwekuya Kibwezi East County na Makueni ni maikaila serikali ya kati kana kuiwa kiyocho mayikaila President Ruto kunengane molo to maivwe maiweta ni maisi enomo wamwena indo kumana na kutumia kiwuki na mauta kufikia miunda yo kuithiwa itaimika NMB mainena makana manini kiti na wakikalo kimwanya kiwanzani cha ngite mosu wodi ni athangi mule mulinge na maovo Julius Mwanyamwili ni umwane ndela methetwe na mathina ma kuimba ivu na maokumana na kutumia kiu cha usiu wa thangi kila chena mauta mwakani wa 2015 na umwa na tumbo na miguu na saa ingine na fura saa ingine mkongo nasikia nauma na kuendelea sasa ngojea matokeo kama tutapata kitu na ngojea usaidizi kama naweza pata usaidizi ya kwenda hospitali na bado hata tumbo na fura na hata ukiangalia miguu yangu na iko na kasoro mwakana muvitu NMB masindi ya kwa nikotini wa yulu wa Makueni la maskarita muvi wa Kenya Pipeline balako utusiwa nangania muloto muvi wa siku nangana silingi bilioni ile katona na nasi ya kutungia NMB alama umiwende mauta suwasio silingi milioni maana kienda kuthesha na kutungia usino maithilo kwa mausi uwa thange ndo muvi wa Kenya Pipeline wa dhache kwa nikotini wa pili mailana muloto usu wale NMB ama yoneka kwitha maambisi kuthira newe kwa tio meka ila President William Ruto kulikela katiko wanine yeuna kunengana muloto maivwe mi mkongo unauma, miguu inauma, mimi nashinda, mimi nalala hapa nyumbani na keti kutoka asubuhi mpaka jioni na mimi nasikia kila mahali panauma. Na mimi siendi mahali, nakaa hapo nyumbani tu na niko na pressure. Hata sasa sina ndawa, sina kitu, vitu zote nimeuza ikaisha. Sasa taomba utusaidie. Mwambie mnene wetu William Ruto atusaidie. Ile kilio imebaki tunalilia president wetu His Excellency Honorable Samuel Ruto atusaidie, na kama ikiwezekana, tumechoka na kuambiwa na watu tutafanyiwa. Tunataka sisi wenyewe waadhiriwa tuitwe huko, tukae na yeye tumwambie shida zetu na tuambie ni lini atatoa amri ndio tupate fidia yetu, kwa sababu sisi watu wa Thange tunaumia na tumekuwa tukiumia sana, kwa sababu tukiendelea hivyo sisi tutaisha. Ukuliola thingilwa ni MCA wa wodi ya Thange Eric Musio katumolo ivikite kikalone kikumisia NMB tungeomba leo tukiwa hapa Thange hiyo kesi ambao watu wa KPC wameapili upatiane directives kwamba hao watu wa Thange walipe bila kuchelewa, kwa sababu watu wameumia, watu wamekufa, tumezika watu wengi sana na bado tunaendelea kuzika watu.
wananchi walitoa pesa zao, wakauza shamba, wakauza ng'ombe, angalau wawakilishwe kotini. Baada ya kufanya hivyo, KPC ambapo tunajua ni parastatal ama ni part of, there is no difference between KPC na serikali, kwa sababu rais ukipeana directives leo kwamba watu wa Thange walipwe, KPC itakuwa na otherwise watu wa Thange watalipwa. Chuma kivitwa tongwe mulengoni wa President William Ruto ne mana umisia wekithio kana President William Ruto no kunenga na molo tonthini wa ndambuka yake ukambani ya maendeleo mwaine twathi Mutongo TV kuma Thange Kibwezi East Makueni nyine twa Mulingem. Ene kumandwani ya Kakindu kuya wodini ya Makemani kiloni mbunge cha mbere ya Ithio kauntini ya Embu nimeelezea vuya wogu koni ya ondu nguo siende na kumanya maasya na muno masana makioko na utuku vala mamika ila serikali gusalamu vya kusuvia nyamusi ya kithekani wa KWS kulikilila na kumatethesya kuvetanga nguisu maine na Mutongo TV nende ameasiana mboka cia utuku tasiemeta na kisombo utambaika nundo cia nasio ni cia imwe kuvika skulu masane makioko maikia sivithukiwa ni nyamu hii cia kithekani. Charles Kitavi ni mwandiki wetu wa Maovo. Umainene ya utuini wa Kakindu uondini ya Makima enendiane maendeana kuelesea wia wo undu manesela vinda yito nthini wa maundu moma kawaida nundu wangu na ila yithitwe yiyite mutuile wo muisioni. Tumesumbuliwa na kiboko sana hata watoto waendi shule mapema, wanaenda kitu saa 2 saa 3 juu inapitia mpaka kwa soko mahali barabara watoto wanaendanga kwa shule. Na wametukulia huku sana mahindi na zile vegetable tumepanda. Wametukulia sana, wametusumbua. Hata vibarua hatuendi mapema. Usiku tunatokeanga usiku, lakini sasa hatuendi, tunatokea mapema. Enendia maine na Mutongo TV measya wiyo wo nundu nguesu ina mavithukia kiko kia vakuvine vala ina vithukia umuwo na kumutia na momisia mai na vala masya uendi tawaiti thina muno masane makioko na mautuku. Na itu ithito tuisumbane nguo muno ba kwanza eti ila ba kwitu nundu tajube mwana kio na umeto ba mituke last 2 months ina mumisia muno na bado ni hospitali kine muno oba tu ni no sio keno ma andu ange atatu na me hospitali mimi namba uma neto sumbueta muno kilungu kwamba nundu imela kwambia saa ile sia wiyo na be mwe na kasao ile threat muno kwitu. Kuna mtu imeuma juu mimi niko na uhakika na niko sure huo mtu hata namjua na najua kwao, so si ati ni masegenyo ama watu wanasema kitu hawajui. Ni kitu najua mimi mwenyewe na najua huo mtu. Kavindani kauni mamika ila serikali kwisalamu vya wa kusuvia nyamu cia kithekande KWS kulikilila na kumetana nundu onasiana sio yisao vika skulu kiokoni kiatene. Sasa tungeomba mtusaidie, tafadhalini mtusaidie hiyo kiboko ishikwe. Kiboya serikali yelikilile ne mikwate tondo na mbe vinda maiku na mayato no mikwata yutu iboya yelikilile nikende tutethesia tondo na ciana citu yothi maskulu nundu wangu wesu na serikali yeko utu nundu otania nundu ondosi atuiboya ona maende na maundu asu maende nthino itu malikane common mwananchi tondo mathina nomo matumia mwe tuimasakwa matutetheasia. Ndi livotia vilingi wa Maovo Mutongo TV kuma va wondini ya Makema kelioni mbunge kia mbere ya Ithio kauntini ya Embu nita wa Charles Kitavi. Maovo asumake Charles Kitavi ni mama tupicha muthi wa Maovo meto kia koni cha umundi ndukathivasa nduketha tuisio kithia na Maovo ala menthini wa mathango maito ma umundi. Nyenito Betty wa Mwania.